kubor nakaslem jong unongsan hima. Adu mentah nimpat yo periang kanu no gesiti na periang di ba Eugene bayin ong batip sa parti ba election election. Ndai na kaliang ka jong i hidam don ka jinget ke bastiam ba di ba Eugene in da ele ya kan election. Nakai kedah rai kedon ai kenjing ne nakai jong i ba in. La jo petition ne am sa parti ba i. Kenjing Adu mentah impat jumpan pau haka parti ba in iba Indonesia ya ka mon banyale ya kenika election. Tenrei let's say kenika kubur kalah bandai ba kadon kanu ka jing ya keren aneng harum daki katu ani let's say kelak banlong nak inu beli bentar. Tenrei nak sentur ke jong ini adu mentah impat tempau kanu ka kentin banong ba Indonesia election. Kejumlah panau makanya momen di utas kedai sebentar kita kesin bapau ba. Kejimbangan mentagasi la pentip nama komunitif mentagasi kedai kasi lengkuk senyap jong kepala ni ba keskes. Jadi la ada tempau kita. Hak ni kisni ba wel bar larong wel se pindan kecing plan ba wel bar rani indai wei. Ka jingrung jong ba wel bar rani nadu bastam la ada dia pendek ni maka jingrung jong i kalau ban pentlanya ke parti om ni kan mau plan dari harus jelas bat aga juga puaru kumba pikir ba ni kum ke parti ngila ada rai ba MLA sitting MLA ni kim yo bet tiket kanun dan kanun ka question ban penuh tiket ani ban nom ai tiket kan sitting Lano sedang ban ai pemenan ikerteng jong ikertong namta. Shen hadin jong di sini nakalian juga parti in session ya state election. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.